Ki pulit Karibhoy District hakamit khat kendai tarik nailur kila yok ban kiamno ya we udukhat keseng nyotrap National Liberation Council HNLC. Ubala pendem white halor ka jingkeno don kti hakabalik lumpisa bi an naki hespa ki balayok pediang ya ki shiti dawana ka HNLC. Uni udukhat barim ka HNLC ubala syak kiamno naka yingsa jong una umpling dong syarum ka bahak hapo renjak police station udai ubala tip kerteng kum usromwel maudo subway snemrta. Hek pulit ula ong ba usromwel wa laudei ubalawan pendem Henry utrei pat kum overground worker ba don kti hakabalik lumpisa naki hespa ki balayok pediang ya ki shiti dawana ka negaseng. Nalor ketala ya tu uru ba usromwel udei ubalawan pendem haringkat unoya lambarim ka KSU nanong temai u Frederick Harmau plang ha ki bor pulit ke East Khasi Hills ha kini ki khengyat snem baladem. Mentah ki pulit kila register case persya ya uni udukhat barim ke HNLC namar ka jingdon kti hakikam bean.